bakwethu ukudibana kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli ukuphendula lamukelayo ngumfundisi uEsindlovu hamba lempofu ezimbili uCK lo OP ngathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo hlelweni lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli ukuphendule lapho imibuzo yonke esingabe silayo ephendulwa leBhayibheli ngokwalo. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ubana sesihlangene njalo ehlelweni lethu lapho esifunda khona ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa asenzele umusa, asiphe inhlakanipho yokuzwisa leli lizwi lamandla ukuthi siliphile ezimpilweni zethu. Mfundisi oBimpofu, siyabonga. Siyabonga balaleli, siyabonga abafundisi. Indaba yokwahlulela abafundisi indaba eqoqisayo ngithi. Kule ngoma ngelanga leli likhulu ekwahluleleni kwabantu. Kukhulu kunganani siza kuma kanjani. Ngibona abantu abaningi nxa ukhuluma ukuthi kwahlulela vele bahle angazi. Ngithemba lokuthi nxa sikhuluma indaba lizasincedisa abafundisi ukuthi ibe izindaba ezinhle kakhulu. Ibe izindaba ezimnandi ezingesabekiyo. Nxa kukhulunywa ukuthi sijayele umthethwandaba emhlabeni lapha nxa usemthethwandaba kuba into enzima ngithi ogwetshwa khona. Mfundisi CK, nxa sikhangela indaba leyo kwahlulela kusetshenziswani ukuthi isilinganiso sokuthi hayi wena ulungile wena hayi iplanka manzi. Ngiyabonga ngithanda lelo gama iplanka manzi. Siyabonga mfundisi wami. Nanti iplanka manzi lethu lapha. uJakobe isahluko sesibili. Ivesi ngelika 12. iBhayibheli lithi lona khulumani lenze njengokufanele abaza kwahlulelwa ngomlayo wenkululeko. Uhle akubeke kucace lapha kubana ke iplanka manzi lokwahlulela lisetshenziswa nguNkulunkulu umthetho kaNkulunkulu umthetho wenkululeko. Kodwa umthetho wakhona yilowo esiwuthola encwadini kaExodus ngo20 ivesi ngelika 3 usiya kwelika 17 lapho esithola khona imithetho elithumi. Ngifuna ukufunda futhi amazwi agcizelelwa ngumshumayeli mayelana le standard sethu sokwahlulela kumbe mayelana leplanka manzi. Umshumayeli ngo12 ivesi ngelika 13 lelika 14 sike sayifunda ezifundweni ezidlulileyo kodwa ke hantsho iBhayibheli liyazicasisa lona ngoba siphinde ithi yona ke na umshumayeli ngo12 ivesi ngelika 13 lo 14 nanko ukuphela kwendaba izweni usuyizwile yonke besabe uNkulunkulu ulalele imilayo yakhe ngakukho okwedlula lokho emuntwini ngoba uNkulunkulu uza kwehlulela konke esikwenzileyo layo yonke imfihlakalo okuhle lokubi ukulalela imithetho kaNkulunkulu yikho kuza kusikhulula. Mfundisi kuyamele ukuthi uzike kancinyane lapho ngoba silabantu abathi uchasise kuhle uthi kulemthetho elithumi kunjalo ethiwa ngesilungu iDecalogue kunjalo the 10 commandments kunjalo mfundisi wami. Ungalandela kathese eMelika indawo eziningi sebeqalisile ukuyibuyisela bake bayidonsa bayikhipha bayilahla kodwa ke ngiyabona bavuna isivunguvungu kunjalo mfundisi wami. Abantu umntangene esihlezi khona apha dubula abantu abulala yebo kodwa ke sebeyibuyisela. Ngizama ukuthi sincedise abanye abathi bona hayi imithetho le kayisebenzi kayisadingakali kakhulu lo mthetho wesabatha. Njalo engxenye uzasichasisela uOBC yaphambili ukuthi kumele sikwehlukanise kuhle ukuthi abantu bangabonani nxa kuthiwa imithetho iqakathi imithetho ngiyokukhangela ukuthi hayi uyangena yini kunjalo mfundisi wami kodwa kayisiyo esisindisayo. Ungathini ngakho? Engingakutsho ukuthi ungaze uye ezikolweni esilazo lapha. Isikolo sinye ngasinye silemthetho yaso. Ungaze uye kuma organizations. Organization inye ngayinye ilomthetho yayo. Emgwaqweni lapho esikhamba khona kulemthetho emgwaqo kumele silandele ukuze sivikele izingozi. So umthetho lo okaNkulunkulu yiwo oveza isimilo, yiwo futhi oyisisekelo sikahulumende wasezulwini.
ukwenzela ukuthi esikukhangelelweyo ukuthi sikwenze siphile kumele senze njani. Konoko kusinika futhi ungayikhangela yona lana imithetho eli10 eyakuqala emine iveza ubudlelwano bomuntu loNkulunkulu onguye wadala izulu nomhlaba. Ugoqela lo mthetho wesine ngoba ona lwana umthetho wesine wona lwana uthi ukhumbula usuku lweSabatha lugcine lungcwele. uNkulunkulu walube waphumula ngalo ngemva kokubana ke sedale konke okukhona waphumula esenzela ukuthi umuntu wonke ovuma ukuthi ngumsebenzi kaNkulunkulu uzaphumula ngosuku uNkulunkulu aphumula ngalo. Bese kusithi eminye leyi eyisithupha eseleyo iveza ubudlelwano bomuntu lomuntu. Njengalokhu uNkulunkulu sikwazi ukuthi wadala uAdam lobani loEva. Yena nguye wadalayo kwasomele kube lobudlelwano phakathi kwakhe loAdam. Esedale uEva kwasomele kube lobudlelwano phakathi kukaAdam loEva. So imithetho yona lesingayikhangela yonke kusukisela kwakuqala uziyefika kokugcina yonke isivezela ukuthi kumele siphile njani loNkulunkulu siphile njani lomakhelwane. Ngithande ukuthi mfundisi uthe umthetho wenkululeko kunjalo ngenye indlela umthetho kawusicindezeli awusiboni kodwa ke kasisindiswa ngokugcina umthetho. Ngiyabona uAbuser ayiqedise nxa ekhuluma ukuthi okwahlulela izindaba ezinhle. Enxeni ngingangezelela ukuthi uJohana waqala ngo3 verse 4 ithi yona oyenza isono weqa umthetho ngoba isono yekweqa umthetho. So ungavele uthi umthetho kawusekho uthi isono kasinjani kasekho. Ungavele uthi isono kasekho kuthi akusadingeki isindiso. Ungavele uthi usindiso alusadingeki kuthi asisadingi imsindiso. Ungavele uthi umsindiso asisamdingi kuthi uJesu asisamdingi. Ungavele uthi uJesu asisamdingi kuthi isiphambano vele kasekho. Ungavele uthi uJesu kasimdingi isiphambano sekho ukuthi vela kula Bible. Suthi wadila izinto yonke. So suthi izinto yonke. Kodwa ke uqathele ukuthi sibe kwathi umthetho umsebenzi wawo ngowani ngokuveza isono futhi isilinganiso sokwahlulela. Kodwa sisindiswa ngomusa ngokukholwa kubani kuJesu. Ngenye indlela mfundisi nxa ungakayikhatshana ukhona umunye umfundisi osithena abantu abalohlupho ngabona ipolice abahlupheka kunjani ethi amapolice atadingana kunjalo athi indawo lokho ebhoda lapha kunjalo kodwa umunye ongalahlupho lamapolice amhluphi kunjalo. So umthetho kasonto ehluphayo umthetho emntwini olandela uJesu yikho into emnandi ingathi uqedisa indaba ezimnandi njani kwahlulela. Siyabona. So nxa ngokweBhayibheli ukwahlulela kweBhayibheli ayisikho kuyethusela abantu. Izindaba ezinhle ungahamba uyebala ngizabala kuma eBhero lapha ngu7 verse 25 encenye lo8 verse 1 kodwa ngizafisa ukuthi abalaleli bake bayebala uDaniel u7 verse lika 10 siya ku14. Ngithanda iBhayibheli esikhiwa ithi yona uthiwa judgment was done in favor of the saints. Usithi ukuthi ukwahlulela kwenzelwa ubuhle balabo abangcwele. So uNkulunkulu nxa esahlulela ukwenzela thina ngoba siphile emhlabeni lapha esihlukuluzwa khona. So uNkulunkulu kumele asilwele asikhulule usikhulula indaba yokwahlulela. Uma eBhero 7 verse 25 ithi yona ngakho uyenelisa ukusindisa ngokupheleleyo labo abeza kuNkulunkulu ngaye ngoba uphilela ukuba abancengile. So indaba ke uJesu engene endaweni engcwele khathesi okwakuqala ungenele ukuthi asincengele thina okwesibili ungenele ukuthi ahlulele. So ngale nxa uJesu esahlulela umbuzo omkhulu kawubuzi ukuthi umuntu wenzeni kodwa umbuzo omkhulu ubuza ukuthi umuntu lo wazi bani uyamazi yini uJesu. Nxa umuntu emazi uJesu wavuma izono zakhe kuJesu nxa umuntu esazana legqwetha lakhe so uJesu wenza umsebenzi wokuba ligqwetha usimele kodwa ukuthi igqwetha likumele ukuthi ulazise indaba yakho ngoba igqwetha lona elitadithile lahlonyiswa ukuthi lilwela njani abantu. So igqwetha elinguJesu kalifuni ukuthi ulifihlele izono yikho uJesu sithi kumele nxa wonile wenze njani uvume isono sakho. Nxa uvuma isono sakho igazi likaJesu liyaxolela libe selikwembesa ngokulunga kwakhe. So nxa ibizo lakho libizwa ngalezulwini kawusakhangelwa ukulunga kwakho okuzingubo ezigugileyo kumbe ezidabukileyo kodwa kukhangelwa isimilo sikaJesu esiyiso esembathisa umuntu oyisoni okholwa kuJesu. So uJesu ligqwetha lethu
uyasembathisa ukulunga kwakhe nxa sikholwa kuye. Nxa amagama ethu esedlula ekwahlulelweni sisazi yena siyaphumelela ekwahlulelweni ngoba nguye ligqwetha niyosimelayo. Kodwa uJesu ngeke amele umuntu ongamamkelanga ongavumanga isono sakhe. Umela laba abamamkeleyo, umela laba abavume izono zawo, bavuma ukuthi abembathise ingubo ekulunga kwakhe. So ijudgment le ukwahlulela lokho akumelanga kusethusi. Okukhulu okumele sikwenze ukuxhumana noJesu. So umbuzo omkhulu ekwahluleleni ukuthi uyamazi yini uJesu? Ulobudlelwano yini loJesu? Wembethe yini ukulunga kukaJesu? Nxa wembethe ukulunga kwaJesu ukwahlulela izindaba ezimnandi ngoba yikuthi kukhululwe isimilo sakho kuvezwe ukuthi wena uloJesu. Ungafunda kusambulo ngale kuthiwa uSathane ngummangaleli wabazalwane. So umlando kaJesu yikuthi asikhulule. Nxa uSathane simangalela uwonile uJesu athi hayi lo ngiyamazi indaba yakhe ngiyilungisile. So okukhulu kakhulu yikwazana loJesu lokuvuma isono. Uma eHebrew 8 ivesi ngelika 1 ithi yona konke sikukhulumileyo nansi isiqoqela sendaba. Silompristi wethu omkhulu ohlezi ngakwesokunene sesihlalo sikaNkulunkulu esiphakemeyo emazulwini. So uJesu uhlezi ngakwesokunene. Uhlaleleni? Uhlalele ukuthi amele igama lakho ekwahlulelweni. Angavela athi lo ngiyamazi indaba yakho isilungile ekwahlulelweni. So akula sizathu sokwesaba. Xhumana loJesu, udinga uJesu ngoba uhlezi emele wena kwesokunene sikaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi. Ngifuna ukubuza lapho ukuthi abachumayeli bakudala babethiwa inlokhu imagination. Babedala nje emcabangweni ukuthi bekhuluma ukuthi ucomba imfanekiso. Ucomba imfanekiso bathi bona egehena ngale uzakutsha. Uzadubuka amehlo lawa azadubuka. Uzadubuka amehlo. Ngibuza ukuthi enxa kwesikhathi sikube kanjani kwenzela ukuthi kuzwakale ukuthi uJesu lo Musa kunjalo. Kodwa ke amehlo azadubuka sibilungekela ukuresponda kunjalo. Ukungekela ukuvuma amehlo azadubuka engase ngihambe phambili. Ngizama ukuthi kuba mnandi ziba izindaba ezinhle kodwa singakwenza njani ukuthi ukuqwayisa kube khona kunjalo ukuthi omunye umuntu phela kethuki angizazi umuntu wakhuluma wathena kanje isigangi wathi isigangi azifuna ukuthi ube buthakathaka isigangi zifuna ukuthi la ubuye ngani lukhunyana ukuthi ungakhuluma lesigangi ukuthi hayi lingayenzi izinto zenza ukutshontsha lezi ziyakubulala. Kumele batshele ukuthi khona ozatshontsha ngiyamthela uhlavu yanjabona ngoba bayezwe ngatsho njalo kodwa ngathi hayi lapha la ungatshontsha kodwa siyakukhulekela hayi ngiyakubulala. Engcenye kumele sichazise lokho. Ngazi sithi uNkulunkulu ulomusa. Akusho ukuthi uyayekela izono engazijezisanga. Umusa kaNkulunkulu uthi wona laloba wona okunganani ungavuma uJesu umamkele uyakuthethelela. Kodwa kathi ukuthi ungagoqa izandla ivangeli lijunyayelwa uza kuyekela. Hayi umusa kaNkulunkulu uyamvumela ukuthi ajezise oyale usindiswa ngoba ekucineni kuzamele abantu bajeziswe ngoba uNkulunkulu uzathi indlela yokuphunyuka esonweni ngiliphile kodwa nalayize njani la yala. So akusela sizathu sokuthi lisale liphila njalo labantu bona laba bayakubhujiswa bayavuma labo ukuthi hayi thina sitshela esikhona sibili ngoba siphiwe indlela yokusindiswa kodwa senze njani sala. So nxa sithi umuntu usindiswa ngomusa akusho ukuthi uNkulunkulu uzathi wena leso oyisono uwodwa awuzapho ngungena. Umuntu olesono kayi kungena ezulwini. uNkulunkulu umusa wakhe uthi ufuna ukulungisa isono khathesi umusa ungakanjani akavalwa. Wena ulethuba elokuthi uphumelele kwahluleni ngenxa ukuthi uJesu umele wena. uJesu usebenzela wena khona ngalezo kodwa ungala akulanto uNkulunkulu angakwenzela yona nxa wali. Wathi usikhe ahla iqede naleyo ngoba yiyo umele ahla iqede kunjalo abalayo kunjalo abazakwala bantu kuyini okuzakwenzakala. Encwadini kaExodus ngu32 ivesi ngelika 33 iBhayibheli lithi lona inkosi yathi kuMose onileyo kimi ngizamsusa ogwalweni lami. Sikhumbula ukuthi ezifundweni ezedlulileyo sikhulume ngencwadi ezisetshenziswayo ekwahlulelweni. Kule ncwadi yokuphila, kule ncwadi yesikhumbuzo, kule ncwadi yezono.
So lapha nxa sifunda uNkulunkulu uyaqinisa uyaqongosela uMose ukuthi owonileyo ngizamsusa encwadini yokuphila. So kusitsho ukuthi onayo ayekele ukuvuma ibizo lakhe la nxa yeke wayamukela uJesu njengenkosi lomsindisi ibizo lakhe liyasuswa encwadini yokuphila. uEzekiel uyangezelela u18 ngelika 24 Ezekiel u18 verse ngelika 24 ithi yona ke kodwa nxa olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe enze okubi enze amanyala enziwa ngomubi uza kuphila na izenzo zakhe zonke ezilungileyo abezenzile kazikukhunjulwa ngenxa yenkohliso alecala ngayo lesono asenzileyo uza kufa. So sinanzelela ukuthi uEzekiel ukubeka ukucaca ukuthi olungileyo oke wenza okulungileyo abe sesenza okubi abe sesithi okuhle lokhana okwenza kuqala akusayikukhunjulwa kodwa uza kufa ngenxa yecala lesono osenzileyo. Kusitsho ukuthi akutsho ukuthi umuntu angavele akhethe uJesu njengenkosi lomsindisi uzahlala engosindisiweyo akunjalo. Kuyamela ukuthi uhambe ngokuqonda la ngokwenza okulungileyo isikhathi sonke. Ungavela uphambuke khona phana ke lokhana kwakuqala kucitshwa yilokho okwenzileyo ukugcineni. Kwabuhlunge khonokho. Abona kuyabuyela esike sakukhuluma kulani iviki mfundisi ukuthi ukubhalisa igama lakhe encwadini yokuphila. Is not a guarantee. Ukabhalisa usihambele. Kunjalo. Umntwana esikolo kuyabe kulokho kuza amabizo ethi ngikhona. Kunjalo. Ngikhona. Yebo. Into ebuhlungu ke ile ekhulumayo ukuthi umuntu ohambe oqale kuhle abe sephutsha kubi. Bengixoxa labanye ngendaba kaSawuli. uSawuli waqalisa kuhle kakhulu. Waqalisa ukuthi ngakhala indlela aqalisa ngayo. Wabaleka kuba prophet. Kodwa kucina kubi. Mbonani kuqhakathekile konke okutsho. Mfundisi Obi. So ingcwesi ngathi thina nxa uvele usuqalisile. Kuthi kumele uphutshe kuhle. Kungcono ngabe kwabangakaqalisi. Abazaphutsha kuhle. Kodwa sevele waqalisa. Phutsha kuhle. Phutsha kuhle. Wakubuhlungu ukuthi uqale kuhle. Suphutsha kubi. Suphutsha kubi. Indaba le ukuthi kwenzakala nxa sivuma izono zethu. Kulabo abavumayo. Siyabo. Ku Isaiah 43. Iverse ngelika 25. Ithi yona lapha mina yebo mina. Nginguye osusa iziphambeko zabo ngenxa yegama lami. Njalo kangiyikukhumbula izono zabo. So uNkulunkulu lo okhulumayo la uthi yena nguye osusa iziphambeko zethu. So nxa sikhuluma indaba yokwahlulela uNkulunkulu uthi yena nxa lingavuma iziphambeko ngiyazisusa. Abe sisithi yena angiyikukhumbula izono zethu. So indaba enhle ngoNkulunkulu ngendaba yosindiso nxa ungavuma isono sakho uNkulunkulu uthi angiyikusikhumbula. Ngezinye indlela iBhayibheli yasivezela ukuthi uyabe usubalwa njengomuntu ongazange ake one. Kathi uthi kanje wakwathi. Hayi uNkulunkulu asozethi usindisiwe wena kodwa wake wathi lapha uthi yena izono lezo angiyikuzikhumbula. So indaba enhle le kakhulu. Indaba enhle leyo yikho ke omunye sithi yena ingoma esiyakuyihlabela ezulwini ngingoma ethi lifanele iwulu. Ngoba ezulwini akulamuntu oyabe ngenile khonapho othi navela ngizange ngone empilweni yami. Kodwa siyabe singenile ngoba siyosonile uNkulunkulu wasithethelela wakhohlwa izono zethu. So kuqhathekile khonoko then uZaka ukhuluma enye into futhi eqhathekileyo la. uZaka 28 iverse ngelika 13. iBhayibheli lithi yena lo ovala izono zakhe akayikuphumelela. Kodwa lo ozivumayo aziyekele uza kufumana isihawu. So kulabanye abantu egxila kakhulu ekufihleni izono zabo. Umuntu wakhona akafuni ukuvuma isono kodwa uyabefuna ukuzenza okwazi ukwenza isono lokucatsha. So iBhayibheli lithi umuntu ofihla izono zakhe ngayikuphumelela. So ekwahluleleni la kasiphumeleli ngokufihla izono. Kumele ukuthi nxa ngikhuleka ngithandaza uNkulunkulu ngivume izono zami ngokucacileyo. Ngingafihleli uNkulunkulu. Kulabanye abantu abakholisa ukuthi ngiyenza isono abantu kabakwazi. Ngenzisona abantu bakwazi umuntu wakhona uyaphila nxa efike ebantwini kuyabe kuyinto engathi umuntu olungileyo kodwa ekwazi kulezona azenzayo uphila ngokuzifihla as long as zingabanjwanga ngabantu yena ubona ngathi konke ku right. But iBhayibheli lithi asiphumeleli ngaleyo ndlela. Isono kumele sivunye ibisithi yona
ozivumayo ehlukane lazo. So isono kumele sivunywe sichiywe, then singenze njalo kuthiwa sizafumana isihawu. So ekwahluleleni kwethu kudinga ukubana sivume isono sehlukane laso. uNkulunkulu uyasipha amandla futhi awukwehlukana lesono singaxhumana laye simcele. Mfundisi, sikhona ingoma esasihlabela ukuthi ungasifihli isono sakho. Kunjalo. Ilizwe lingakuboni. Kunjalo. Kodwa ngeke usifihle kuye. Kunjalo. Kulabantu ngiyakholwa nje ukukhuluma kanje abangakaze babanje. Yes. Abala namhlanje inkantolo zomhlaba akazibazi. Kunjalo. Kodwa kule nkantolo ezababamba. Bona nikho ukuthi khona lokho kakhulu ukuthi izono kazivunywe kuNkulunkulu. Inyathanda indaba ukuthi kuthiwa akasoza sikhumbule. Kunjalo. Ngoba thina umuntu angavela konele uyaba lesikhwili. uNkulunkulu kala sikhwili. Kunjalo. Siyakubongela lokho. Mfundisi CK sincedise kakhulu ukuthi nxa kuvala ukwahlulela kuyini okwenzakalayo. Ngiyabonga mfundisi wami. Sizafunda incwadi kaSambulo isahluko sama-22 ivesi ngelika 11. uSambulo ngo-22 ivesi ngelika 11. iBhayibheli lithi lona ke ongalunganga kahlale esenza okungalunganga, ongcolileyo ahlale engcolile, kodwa olungileyo ahlale esenza ukulunga, lo ngcwele ahlale engcwele. Lesi simemezelo lesi mfundisi wami lesi sikubeka kucace ukuthi ngemva kokwahlulela okulokucubungulisisa phakathi kungavele kumenyezelwe ukubana ke ongalunganga ahlale esenza okungalunganga. Lokho oyabuyikho khona lanxa ubusenza ungabonwa umuntu wenze engxenye uyephuma ungetheswa cala, kodwa ke inkantolo leyi lokwahlulela lokho kungavele kumenyezelwe ukuthi ongalunganga kahlale esenza okungalunganga. Lokho oyabuyikho khona uzahlala unjalo. Lokhu mfundisi wami kungikhumbuza indaba ekhulunywayo iyangithathekisa ukuthi uconductor kaChova wayevele abantu sebegcwele emchoveni anje sibabiza sithi ngowindi isicwele imoto khona phana ke yena nxa bengena uyabisithi Khiwa uyahamba yini, Khiwa uyahamba yini. So sebegcwele laphana bese sithi Makhiwa yenzani nga-4-4. Uthe esababhadalisa khona phana imali zenu kazibuye zikwalile nga-4-4 imoto yachaya iviri laphambili yagenquka yaphinda okwesibili yaphinda okwesithathu, abantu balimala yena waqaleka. Base bemthwalela ke esibhedlela odokotela bagijima labo mongikazi bamncedisa. Uthe nxa ephaphama yena ingqondo yakhe ngoba wayegcine ebhadalisa abantu emchoveni yaqalisela khona phana. Uyabona omongikazi labodokotela abesesithi kubo yenzani nga-4-4 Makhiwa. Lokho ngikucizelele ekuthenini lokho oyabuyikho khona kungavele kuvalwe umusa, uzahlala unjalo kakula zakuthi ngizaphinda ngithi. Yikho esikutholayo lapha emazwini lawo. So kusitsho ukuthi kuqakathekile ukuthi thina esiphila ngapha ekupheleni kwesikhathi phila kwangani uJesu uza ngomzuzu olandelayo. Mfundisi, abantu kambe bayakwazi yini ukuthi umusa uzavalwa? Ngikhuluma ngisenze nje ngiyambona nxa kudlalwa ibhola laphana. Lwana unompembe yabe lokho ekhangela isikhathi. Unjalo. Yabe lokho ekhangela isikhathi. Nxa isikhathi singani sesiphela labadlala badlala ngamandla. Unjalo. Ngizibuza ukuthi linto ekhulumayo le nxa kuza kwenzeka ngelinye ilanga. Njalo nxa kuthiwa umdlalo usuphela. Ngiyambona inyembezi ezimbili. Unjalo. Kule nyembezi zabanqobileyo labanqotshiweyo. Unjalo. Abanqobileyo bakhala inyembezi ukuthi kathi vele sikwenze njani. Abakukholo ukuthi sebenqobile. Labana abanqotshiweyo laba bakhala zabo. Unjalo. Ngizama ukuzibuza ukuthi abalaleli lathi sikhonapha siyakuzwisisa yini ukuthi into leyo injani nxa ukhuluma ngokuthi ke ngasela intshumayelo phela. Akusela. Ngazi utshinyazwe njani kakusancane. Akusela mthandazo. Ngazi ukhale kanjani sokufana ukuthi vele sokungale impembe sikhalile. Kusikhalile sokuphelile. Ungathini obi ngokuthi impembe sikhalile abantu ngani abalandaba lakho?
siyabonga. Okunye okuyindlela zikaSathane iulalisa ingqondo zabantu. Yeah. Ukuthi abantu abaningi kukhanya silele ukuthi sibone ukuthi isikhathi siphelile. Kumbe yasinikeza izinto zokuthi sibe njengathi siphela kahle imali kayihlangani. Bengisiya khona lapho. USathane uyaletha inhlelo eziningi. Abantu bagijime ngakho khonoko. Kodwa bakhohle ukuthi ngoba lokho esikhuluma ngakho lapha kuthi ukufa lokuphila. Njalo akula musa wesibili okuthiwa i-second probation, akula nto enjalo. Umusa uvalwa kanye awuphinde uvulwe futhi. Njalo kunye futhi okumele sikunanzele nxa sikhuluma indaba le, umuntu angafa futhi umusa ungakavalwa. So kulabanye bathi hayi ingxenye ungafa anytime. So yikho ke kumele sihlale silindile. Yikho lo Jesu wakhuluma imfanekiso eminingi kakhulu yokuthi abantu kumele bahlale belindile. Ngoba isikhathi kasinjani kasisazi. So nxa kulento ongamelanga siyikhohlwe yikuthi isikhathi siphelile njalo sokuseduzane ukuthi umusa uvalwe. So omunye wathi phila sengathi lusuku lakho lokugcina emhlabeni. Watsho njalo. Kulogwalo lwana ngazi lokho lukhona mfundisi, if this was your last day on earth. Kunjalo. Very interesting. Okugcina ke uJesu zalomvuzo. Siyabonga. Usambulo ngo-22 verse ngo-12. Uthi yena bheka ngiyeza masinyane. Umvuzo wami ukimi ukupha lo lalo njengokwemisebenzi yakhe. So indaba yokwahlulela le investigative judgment kumbe ukwahlulela kokuhlolisisa lokhu kusithi ukuthi nxa kuphela kuyabe sokusaziwa ukuthi abazangena embusweni yibaphi, abangasoze bangene yibaphi. So uJesu nxa esiza kasoze ahlalela abantu phansi. Kulabantu ababona ngathi uJesu nxa esiza ngizamchasise ukuthi indaba benathi. Ukuthi zahlala phansi ngimtshela akulanto enjalo. iBhayibheli lithi vele abalahliwe nxa uJesu esiza abasoze bamele bayabaleka. Yasokuphelile konke. Yasokuphelile. Ukwahlulela kuyabe sokwenziwe konke. So uJesu abe sekulanda ukuzothatha abeze intando yakhe ebasa ekhaya ezweni. So isikhathi esokulungisa ubudlelwano bethu loNkulunkulu yisona lesi. Nxa uJesu esiza usezonika ini imvuzo. Akulanto etshintshayo. Ilungise kudala. Imvuzo isilungise kudala ngoba umusa usunjani usuvalwe lapha njengoba umfundisi uMpofu ekhulumile. So umlando yikuthi silungisise njalo kuhle ukuthi uNkulunkulu usebenzela thina ukuncedisa thina kamelani lathi. So okungakwenza ulahlwe ukuphika usindiso lokukhahlela ngendlela zonke. Ukulahlwa ukukhetha kwakho. Balaleli ke nguzwa abafundisi bekukhuluma khathesi umusa uvuliwe. uJesu usendaweni engcele ungene ngo-1844 wakukhulumile abafundisi emavikini aphelileyo. Wenzani bafundisi? Phakamisa izandla zakhe uthi igazi lami limanele. Ubani? Faka igama lakho. Igazi lami limanele. Akula ukuthi izono zakho bezibomvu. Kuthiwa nxa zibomvu ziyaba mhlophe. Uzalahlelwana. Yombuzo esikuchiyela wona njengabafundisi. Uzalahlelwana. Sidibane njalo kuvikela izayo siqedisana indaba esikhuluma ngayo, indaba yokwahlulela indaba ezinhle. Inkosi belane. Siyabonga.